Kia ora e te whānau, taku wero tuatahi tēnei. Nau mai ki tōku wharepaku. E tino ko ana au ki te uru I te ropu nei, ko te patua te taniwha. Tēnā koutou me ngā mihi ki te umuariki, kia ora. Ko Asha toku ingoa, no Pōrana ahau, ko Poland I roto I te reo Pākehā. I tai au ki Aotearoa I te tau 2001. Katahi anō ka neke mai au ki Kemureti, ki Waikato. Nā reira ki Kemureti toku kāinga noho I Nainei. Right, so a few words first. Really nice to meet you all. My name is Asha. I'm originally from Poland, but I've lived here for just over 10 years now, and I love it. And I've just moved to Cambridge from Te Tai Takarau. Anei taku waiata, ko te waiata ka mau te wehi. Ka mau te wehi he toki koe, kei runga noa atu koutou. Para huti huti ana te haere, ki wiwi ki wawa. Anei raetahi ki waha. Hei whakanui I te tangata, whakamaua kia ita. Tapu tapu re wake, tapu tapu re wake, meinga meinga. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.